Mano na omi to poor government in Uganda. But many teach a take, many at least, omi mon, keru, me dongo pashu. Damit ni akwa moni, chini ni a government tia mi terteri. Peti me kelo don lwen no kene yo. Mon karachel kili cho, mir ne no tiu gini chini karachel. You are a bear. Many ni pashu don. Many ni tino wa wood school. Tino wa mu poyera bear. Wana wa me pashu. Down lo here. Amit ni poor monate. Yen montia tute. Chani o mio mono web. Montia ti mabe. O mio mon. Oh, chenne mara no na. Te PDM. Mona ma mio gira magite ticha bear. Pedishu. Ja put pite ticha bear. Tu po iguni. Lahare munu. Lahare munu. Pien kani dar ke chor dude. No mit ni igamur jangyat. Tu yere me wot kwero ni na mon na me wilo budishu kwero mo. An pen kop me mo hani. Tie ni kelo mon level na malo me gino mo timo gino jana na mo kere cho. Me meddo kuno beo I dongi me nuomo chen. Ka dwa lemon no to ko gender quality through women's economic empowerment. Me one chalo district ability karapol mena ni mon yambalo. One chalo district ban chalo district community development officer. And then ni what you to take me yikumon. The one chaho yikumon chon takanari early 2000. Chaho yikumon me mon yambalo to contributing to economic development. Mondang te yamalo. Moni yamalo te mako tichi mogi te nyono gali mogi te chato chema nyige mogi te chu ino chuk te flooded kere mon. Kun mirwano tieni okel mon on board me chat mi yodang ginna me gintia tiyu me mi yu logo down kara chel te ribuko cho te jongo bad yuko kaine na mani chani montia to the school fees will bomb pulla pachi could be more than 60%. Mon kind and passion more yamatia put to your year, pasha bube, Luda Hayati Chumala. Eto Kakacho no ribuchingi, Jota Dwakochingi Kochen. Don't one mirua take a chalo district, your chalo mon, your chalo district CDO. What you meet to me, and I do mon yako maloni, Montia to Uchenne, Montia poor, Montia Chataway. Joe been conwa reaching. Made down te wori speed me wan no to meet champion wan no to meet down wori speed da caro speed me te wot kerene me wan no ya ko ye do wan to lungo cho do ko ni do ni chen bi ni kon wa bunu me woru na nye anyi donc eni tute wani te no ni jor pon yang gender quality no bere mo atem mi tat ko bi watini gender quality fo bedo ni da ho a dominating cho nyo ni da halo yi cho o bedo ni kana te wori chukul Ichora mir wori chukul kana romi nyono galate ter jamina chote uchato mira ichora ya wotin wan du miro ko actually ngaturu du miro nie kare metuni doctor ma diki moni jende quality me mi dano tuni doctor ma diki en gina wan no meto so wan poti yama ni ogongo bi ngatoro da wan point kari gi ngatoro me gongo ni ngatoro ko ni bet kara chel auto wona nyin eto challenges tie structural barriers nyo kita mesu sai wati ukete kere kita tekwar wati ukete kere ta yini ya malu ni nyori ti yugino te cha ko mano wa jwa ni loko rede wi jo loko cho me no wa po chui bi da me me wa po chui jo du wangi ti wi so kada no ya te mi ti done me yenyo kirme tu ni tolma bi kane na te ko bo te cha ko ni peti abe eto ti jo ke na mo nero ti jo ke na rie na na pocho na dik te kanu ga pogi tutwa ti choga na mor riek te neno ni dahna ni te ubera diro te mi yudan te chako mi yudaho cha feeling ni bero part of kano o te chako god gine nyim tungi pat do ana te kwa ni ijome te mitu ni beda pari yukina wore mer makching dah mer te wot kere kare se en gina me wan ko te mitu ka wan miro dong is speed me miro wan dong kere mi yudano te wore nyim so gina me government ya miwa kani PDM mo birni kai mo million a chel tiyo gina ra pere te duka kari ane ka no million a chel no ni duanga ramo ketiti so tiyo tam ni miro keriti men pen kop me economic empowerment yen wore nyim
mier be wan be wero pen kok wa wero mano karo eta la pe wa wan to mit ne la me mono yakri mano cha cho mier kwanwa because abo cho wan peba abo mon chope wan mier wot kara chen out to mama so kit mare ten ni ye feeling ne ti safe da ho bere tata ki petia numo ne ti safe kaka ne tije ka yin mier be safe wora ni so mier gina titina no gen kwano kari gin po kwano mier migi kar ne ti yuti pe feeling ni ana bero chi haloni da bero kana hato ate ti yuti kida mier ti kida ginu kane so want to look mon Lira district do kari district so kana mero biro da wana to look gi yo me Lira city atia look gi no bin bedu no kerwa bien wana chiel da ho kari ti Lira kari ti Tororo kari ti ber da ho so wana miro ni wana o celebrating o chama rama wa kara chiel so mier wana pe were ke angeo pa chala me omon bedo ke kwa tak pete ti yugina me gin romo to you be dong pa chi you bedo ko pe gero me yot Lira district kanen ko poti eni ko pe gero me yot tie ichawa ni gero me jo doere ke ni pete duonga tek kitaricha eto gero me rutie duonga tek chani uberu gero me po yeyi da hoti kere porro ko hono e nutie duong ka neno statistics ame wano nui gender based violence shelter nuoni moni chao kene kai wori chat will pe yeyi ni wori chat will yen kai woro me wori chat will do ho wori chao kene ba mono kai ni widi gite nyono galiti abino inu ga ko bani ba mani na wa hadu ma ja ba so mu na wa ke chen mor me ugal wa so no mir will dana mir support ni be woti ko ginno no do do chen so economic violence na yeti ado very emotional yet get tia wori ko agwada do tia yete eto ena jo do ke physically ni tia da reduce a yet ke tono dano access to economic empowerment resources ena yedo tia do ngate hada